Inggih suksema antogalah sami ketibareng derek titiang. Om Swastiastu. Kapingajeng mantuker ing angge panureksa sareng sami sanidahat kusumayang titiang. Para uleman lan atiti sani wangyang titiang. Pemekas semeton titiang sareng sami. Pemilat parikrama bulan basa Bali sani kaping 6 sani tresna sihin titiang. Punapi gatra semeton titiang sareng sami. Becik nggih. Dumugi kena rahayu rahajeng sareng sami. Niki sampun akeh mepupul driki. Pasti ke sampun nyantos titiang mesatua Bali nggih. Nggih, yen kenten lurus becikan melinggih mangde pireng santukan satu hati tiangnya mangkin becik pisan tuh nyantos nidem tiang ngorang bes keliwat becik nih satu hati tiangnya mangkin memurde i gajah nyapa kadiaku kecerita di alase anebet ngeriung ada gajah awaknya gede tegah kulitnya tebal tur kakah kereng tanpa ingan sedang dina anu gajahe entong ngamuk ngusak asik sekancan isin alasi taru-tarune kerubuhan taluh lan sebone ikedis ulong uleng punyang kayune ditu ikedis ibojo ikidang wah buronane lenan balik ngalih tongos mesayuban cerita jani kedesium bes keliwat sebat nih kerana taluh ane mekiri lekat ulung encak tur pianak nih mati ditui kedesium mesel-selan sambilan mesesamatan udah jenih piana meme udah kini tembunuh ki jenih marah jenih makiri lekat sakit jenih sumawat yang kene apa para meme hidup jenih ngadenang semua meme milu mati gitu jengah nih iket disiung teken soah nih igajah ane demen ngaduk-ngaduk kecerita jani sedang dina anu para buron di alase mepunduh di carang-carang kayune andebah mekejang mepunduh sangkep ngundukan solah nih igajah ane nyapa kadiaku memuji ikedesiung gini nah nyame aja mekejang yen kene sai solah ne igajah sinah raga mekejang ane lakar mati sawira umah lana mahamana
raga subetelah keuwuk bani gajah. Nah, jani jalani ke dayu. Ken carane abang i gajah mati. Sawireh yang mepalu arep sinaraga ane lakar mati. Mesaut i kedis blibis kene. Ih, nyama ijang ngajak bekejang. Ijang gelah daya buka kene. Digahang. Ken carane abang i gajah matane buta mak kedua. Di subane buta, di tu dedehang ya ke pangkungnya ane dalam. Abang kanti ulung. Sida i gajah lakar mati. Ningah munyang kedes pelipis cara gitu. I kedes yung ngideh perhitungan. Teken i kedes koa, i kedes cure, miwah i kedes gadangan. Disubani ngkop perhitungane, ditu pengekedayane kelatsanaya. Rikala lemah galang, ditu i gajah kelincak dipadangi ane linggah. Nepukin i gajah kelincak i kedes curek makin i gajah metinggah i kedes curek ditundone gajah. Ditu yang ngotolin sekancan kutu, sekancan tuma ane ada di tundone i gajah. Abang i gajah tu sing genit sambil mekending. Kene gendengane pirengan nggih. Semang bangun kepupungan nundun kukuruyuk. Semang bangun kepupungan nundun kukuruyuk. Suryane suba makanyam bangun jadi goa kengalingkong. Suryane suba makanyam bangun jadi goa kengalingkong. Kong goak maleng kong goak maleng kong jungklang dapaleng apang paleng ningah gendingan ikut discurik i gajah merasa des tur merasa kiat cepules lantasi gajah. Nepukin i gajah suba pules i kedis curik nyeritin i kedis goa. Makeper i kedis goa makin i gajah sasenyotot mata ni gajah buka dua. Ditui gajah bangun mekiayaman sambil ngelur. Aduh tolong mata ni jangan sakit tolong jelempah
nanang sakit matane coto debat i goa. Nah mungkin i gajah sube coto debat i goa ditu i kedesiong ngorai ibu yung metinggah tur metaluh di matane i gajah apang kambi meulet. Ditu i gajah subetan pedaya suba sing ngidang bangun sing ngidang ama sing ngidang nginep cek praga pules dogen ngene nanang sakit matane. Nah mungkin i gajah subetan pedaya ikedes siung ngurain ikedes gadangan apang memunyi ditu di dhuwur pangkunge sawira yang i gajah ningeh ikedes gajah gadangan memunyi i gajah ngaden itu ada yeh kir 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 ningah munyene ikedes gadangan i gajah bangun kedropon sasem laik ketongo sintung alih iye pas keliwat bedak nih nanging lacur i gajah tu sing nawang ditu ada pangkung dalam ulung meglebuk i gajah ke pangkunge tur ngemasin mati. Sesukat i gajah mati para buron di alasi tu sing ngadep nani ngaduk-ngaduk mekejang nemu rahayu mekejang nemu kesukertan taru-tarune tumbuh tegah-tegah tur mabuah nget lan mokoh-mokoh mekejang pada liar. Nah gitu satuan nih gajah nyabe kadi aku dengaden awak bisa dengaden awak bisa dengaden awak riri ini sebetul titiang sareng sami napi tetuak satuan titiang ngewau tetuak nyane iraga dados jadma dan dados sombong sawireh iraga suki sawireh iraga duak iraga jekek bagus dan dados sombong santukan yening iraga sombong pasti kesampun akeh meduwe musuh ngiring melaksana becik ngiring melaksana patut rahayu sane kepanggih sekadi tema bulan basa Bali sane kaping 6 warsa puniki jana kerti dharma sadunu raga ngiring sareng-sareng lestarian basa lan sastra Bali antuk mebasa Bali sane becik tur patut ring palemahan soang-soang pinake jatining angge dados krama Bali. Inggih asa punika sane presida katur dumugi wenten pikenoh nyane jukut kangkung mebasa sere kirang langkung titiang lunas pengampura puputang titiang antuk para mesanti Om Santi 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 Om.